Nasi kui felicitation to whatever Muhammad Aman Nawaz and the state. Moreover, the very important kui soul of today's program had the Mokoi Midi Hazik Secretary. Lambi the lady and the tie correct to the Mokoi Matang my speech feeling I don't know Salan. Musai principal in charge na Panbira Buddha si Senate na Bodia the IIT some like G had G advanced already G mains IIT NIT triple IT I don't exam and have a preparation whatever requirements the necessary support the personality si chawkala matung da koi tamapa education ga koi khai khai na gani aduna bo koi mayam khani bini koi information communication and technology ICT hai je sigi revolution la matung da di mi mayam ma thabak tawba hai de na koi gi to ke bana ke ni ban vision day or ga thabak phajana school da ba adu si yaw re ni lai ki phajana hai je ba thabak su bas phajana hai je ba adu file na school ga chi wan i ring da am hai ba adu computer namo hai da computer da hai da man de tamak tang Adamanya sigi ma'am itu mata ki hongai ba mata ki ijel lai ba hai sigi ma'am sigi matu ni aku like tam ba sigi ka lai aduna aku hanagi mong hanagi method of teaching hanagi way of learning adu ma'am to haji sigi industrial adu haji sigi aku ki lai ba new revolution IT revolution lai ba sigi matu ni aku like tam bi ba ka lai adu ki matu ni government na sukal laga aku ki national Education Policy 2020 in same is. Adun angang sing so hajik lai ba angang sing hajik ke class 6 sing matung degi ekoi computer ki coding language tamba horani degi vocational training ba mi like si kuina sang tam thakong mamari da ba paisa pai da ba natraga na thak thuna tawning ba adu yesu ekoi vocational education ki chance so dum phange masa na heje du ki matung na chat ki chance so phange aduga ekoi higher education da yorkraba ekoi class 11 12 ko salaga graduation tawaba mi graduation tawaba mi da suhana di graduation se tamba hormaga mayam na BA gan haba ekoi tamana graduation se tamba hormaga first year tawmaga to khiba second year tamama to khiba tamma ngam jadaba na tagna financial oibe na tagna matha sabari oibe whatever any maram to ki ma'am se hana di dum hallaga tamge hai da ga amu hallaga first year tamam changi do hajite anu bosida di ai first year dal warga dai certificate pangani second year warga di diploma pangani third year warga dai gi graduation gi adugi ai certificate to graduate ore na pangani adegi koi direct honors pangi ha na chahi mari to hum daga le adumaina le ni adegi plus student khodimak ki ekoi ki bank account da ekoi aadhaar da ekoi information mit ki khud ki adegi information ai ko na koi store tawal the how dagati oi have like akoi su sene school tamte na boder tamte ai khaki na te ni to bosna tamte adena tamma khani mak na loina mak heda phau na have like but tammagadi nasana pam do to hena phange have wan adena apabani adena phangna ho na gadavni phangau drena hona ho hona gati from any school from anywhere if you keep on studying if you follow the routine discipline consistency hard work perseverance adum how bane hani isi jana hona ba adegi hona ba select ba aduga ahlaman wazar gurugi adegi mayam lego parents ki guidance ki matu ina chatpa ijat behwar hazana leina ta ba si mayam jina tum ko ne tatale na daga de ko ki leibani ko ki samaj se de kitan mayam na english ka hai he rote learning hai ba ko question answer tha ga se ki ba aduga he pakha de first are 100 phang hen tro last manu de kem hi ram do ad minus le aduna adugi mode ade khang na ba ba adegi khang ga de oda da hang bai kai da ba si si khoi da ka le haje angang oi de hong akoi gi matam da sigi personality gi development adegi sigi chang se akoi matam akoi halam oi ne tri but akoi matam da phu da mani kai na ram ne bui de bo ole je adi kai da ba adegi stage se po wang ba na ta ne khang da ba hang ba ngam ba si kui ne adan daily da koi na class 12 warga graduation to boto ta matam da koi Ramdas College jiu da tamme adada koi na ojana question hang bosida ai na answer li kham ba haidu roga lan ragadi ai si gai da ma mamang da adana koi khana khum de adana mi to